Ikaze nanone tubagezaho amakuru y'uko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko igihugu cye kigiye gushyira muri Belarus ibirindiro by'intwaro za nuclear mu buryo bw'ubwirinzi. Iby'iki cyemezo perezida Putin yabigarutseho kuwa gatandatu tariki 23 Werurwe, ndetse agaragaza ko ari ibintu bisanzwe bikorwa n'ibindi bihugu birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati nta kirimo kidasanzwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze imyaka ibarirwa mu binyacumi bikora, yashyize intwaro zayo za nuclear ku butaka bw'ibihugu by'inshuti. Perezida Putin yavuze ko yaganiriye na mugenzi wa Belarus Alexander Lukashenko, bemeranya ko nabo bagiye gukora nk'ibyo Amerika isanzwe ikora. Indi ngingo perezida w'Uburusiya yagarutseho nijyanye n'icyemezo giherutse gutangazwa n'Ubwongereza cyo guha Ukraine intwaro zakoreshejweho ikinyabutabire cya uranium, ariko ku kigero cyo hasi, abyo bita mu Cyongereza depleted uranium. Izi ntwaro zikorwa cyane mu bisigazwa bya uranium iba yarakoreshejwe mu gukora intwaro za nuclear. Ibi bivuze ko ibisasu byakozwe muri ubu buryo biba bifite ubushobozi bwo gutobora cyane ibintu zirashweho, mu gihe ibifaru byo byakozwe muri ubu buryo biba bikomeye ku buryo bidapfa kwangirika. Iki cyemezo cy'Ubwongereza cyamaganiwe kure n'Uburusiya, bushimangira ko iki gihugu cyaba gitangije intambara y'intwaro za nuclear. Perezida Putin yanavuze ko mu gihe izi ntwaro zakoreshwa nta kibazo bifiteho, kuko nawe afite nyinshi kandi ataranakoraho. Amakuru mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.